الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudirikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayawi Kromo Palembang. Hari ini Selasa malam Rabu 30 Sya'ban 1447 Hijriah atau bersamaan dengan tanggal 17 Februari 2026 Masehi. Mari kita bersama melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus M. Fajri Hatta SPDI dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Ki Agus Adlan Maghfur MH Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan pada sholat maghrib bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Iqbal dengan pembahasan kitab Sirah Nabawi. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk mengangkatkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau di tempat yang disediakan. Demikian kami mengucapkan himbauan kepada para jamaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai dengan selesai. Demikian kami harap maklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayawi Kromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وآدمها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من عبادك الصالحين آلها سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أقيموا الصلاة رحمكم الله ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك من البيان وسلي فرض المغرب ثلاث ركعات مستغفرك من هذه إماما الله أكبر إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم
ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة
ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سلام علينا وعلى عباد الله كما صلينا على سيدنا وبارك على سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل آل وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله يا هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا
إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرامه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسأل الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم ارزقنا من العقول أوفارها ومن الأذهان أسفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيابها ومن الأرزاق أجزالها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا فاغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من الذنوب والآثام وارزقنا حسن الختام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله آمين آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا موجب دعاء السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum at-ta'lim at-tadhakkur at-tadhkir wa naf'al intifa' wal istifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal 'afiyah wa salahil 'aqibah fid dini wad dunya wal akhirah. Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam thumma ila arwahi syekhina wa jibal Uzan syana al habarakatul qadir wa malaki wa najlisina wa syekhina sa'ad al-hafiz al-musayyid Allahi Abdullah ibn Sa'ad al habarakatul qadir ila arwahi jami'al mulk Allah ta'ala jami'al sallallahu alaihi wa sallam wal masyariq al-ardi ila magharibiha barri wa bahriha ثم إلى خصوصا السيد محمد بن علوي بن عباس الملك الحسني وإلى خصوصا بن مهدي بن محمد بن أحمد بن زيد شأن الله غشاهم برحمة المغفرة وأن الله يدرج في الجنة وينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم الأفاد في الآخرة وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويقضي هوائجنا وأن الله يسهل كل أمرنا وأن الله يهدينا إلى سواء السبيل وأن الله يطهر قلوبنا وأن الله يختم لنا بأحسن الختام بعد أمر في طاعة الله ورسوله بنية صلاح القلوب والقوالب والوصول على كل مطالب بجاه سيدنا محمد وسيدنا علي بن أبي طالب وكافة الله سيد المناكب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihil gharra wa ala alihi tatra wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-makhsusi bi jazilil bushra wa ala alihi wa ashabihi az-zakirin Allah kathiran fi sirri wal jahra. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Masyaral hadirin wal mustami'in wal musyahidin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemuliaan yang terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di penghujung Sya'ban, yang mana mungkin kita sekarang lagi nunggu keputusan dari pemerintah apakah besok itu kita sudah mulai berpuasa, yang artinya berarti maghrib ini sudah masuk 1 Ramadan, atau lusa berarti maghrib ini baru 30 Sya'ban. Tadi MC anak tanya katanya 30 Sya'ban Ustaz. Berarti kalau 30 Sya'ban belum tarawih kita malam ini. Besok malam baru tarawih. Tapi ya kita masih menunggu keputusan dari Kementerian Agama. Ini tadi barusan anak masuk ke dalam nanya sama yang di dalam, masih belum ada hasil. Belum ada hasil daripada sidang isbat yang dilakukan oleh Menteri Agama malam ini. Insyaallah beberapa menit lagi ada hasilnya. Tapi yang pasti besok itu ya, kelompok Muhammadiyah khususnya itu sudah memutuskan, mereka jauh-jauh hari memutuskan puasa mereka mulai tanggal 18. Berarti besok mereka mulai puasa, malam ini mereka sudah tarawih. Malam ini tarawih mereka itu Muhammadiyah besok sudah mulai puasa. Akan tapi kita itu masih menunggu keputusan. Muhammadiyah mereka berpuasa dengan metode hisab. Mereka ngitung dan mereka menentukan dari hasil hisab mereka menentukan bahwasanya 1 Ramadan yaitu jatuh malam hari ini. Malam ini sudah masuk Ramadan ya, karena pergantian hari dalam Islam itu kalender Hijrah itu maghrib. Nah, jadi setelah maghrib berganti hari. Kalau kita kan kalender Masehi jam 12 teng kage. Nah, kalau sekarang kalau kalender Hijrah ini sudah berganti hari, berganti tanggal. Nah, jadi kalau menurut kalender Hijrah ini sudah hari Rabu. Nah, tanggalnya menurut perhitungan hisab dari Muhammadiyah menentukan hari ini sudah 1 Ramadan.
maka mereka malam ini sudah tarawih, mereka besok sudah berpuasa Ramadan. Sedangkan kita mengikuti pemerintah yang mana metodenya bukan hisab tapi ru'yatul hilal. Jadi melihat dulu anak bulan hilal ini ada belum. Nah ini kaget metodenya ada. Yang intinya kaget ketika anak bulan itu sudah tingginya lebih dari 3 derajat, nah itu baru dikatakan sudah masuk di bulan yang baru. Akan tapi ketika dia kurang dari 3 derajat atau tidak tampak, maka ya, dianggap berarti bulan Sya'bannya itu digenapkan menjadi 30. Karena kalender Hijriah itu bulannya, perhitungan tanggal di bulan Hijriah itu cuma 2 tanggal, entah 29 atau 30. Akan tetapi penanggalan kalender Hijriah itu tanggalnya tidak baku, tidak kayak kita kalender Masehi, tanggalnya baku sudah Januari sampai 31. Nah tahun berapapun Januarinya 31, Januari 31, Februari itu 29 atau kadang ada yang 28. Januari, Maret itu juga tanggalnya 31. Lihat di kalender, Maret 31, April 30 gitu. Kemudian Mei 31, Juni 30, Juli 31, Agustus 31, September 30 terus kayak sampai Desember 31. Jadi kalender Masehi dia sudah baku tanggalnya. Jadi tidak payah-payah lagi untuk menentukan besok ini bulan baru atau masih bulan yang lama. Sedangkan kalau kalender Hijriah itu penanggalan kalender itu tidak baku. Maksudnya tanggal 29 atau 30 itu belum pasti, tidak pacak dipastikan. Maka kita tiap tahun pasti nunggu. Kalau nak masuk Ramadan nunggu dulu. Besok ini misalkan hari ini tadi sore tadi 29 sudah. Hari ini 29. Masuk maghrib ini apakah 1 Ramadan, apakah masih 30 Sya'ban? Karena tadi kalender Hijriah tanggalnya tidak baku. Jadi kemungkinan bisa 29, kemungkinan bisa 30 bulan itu di bulan tersebut. Nah, maka kayak kita ketika nak masuk bulan Syawal, nak lebaran kayak nunggu dulu pula. Setelah 29 Ramadan, belum tentu besok lebaran. Bisa jadi besok 30 Ramadan. Berarti masih tambah sehari lagi puasanya, atau pas 29 Ramadan besoklah masuk bulan Syawal. Nah, jadi itulah kalender Hijriah tidak baku. Tanggalnya itu ya kemungkinan 29 atau 30. Tapi kebanyakan itu cuma 29. Kadang ada yang 30. Makanya kita kadang puasa kadang 29, ada yang mengatakan sampai kadang 30. Jadi intinya kita nunggu keputusan pemerintah. Karena dalam metode ru'yatul hilal ini ada pun dalil di dalam hadis Rasulullah mengatakan sumu li ru'yati, berpuasalah kalian kata Rasulullah li ru'yati ketika sudah melihat hilal. Jadi ini konteks dalil kenapa kita nunggu pemerintah. Karena pemerintah yang bisa, dia punya tim yang meneliti, yang melihat tadi hilal dengan alat teleskop mungkin. Nah, kalau kita yang tak kati ilmunya ya tak baca, jadi tinggal nunggu keputusan pemerintah. Kata Nabi sumu li ru'yati, berpuasalah kalian masuk puasa Ramadan ini ketika sudah terlihat hilal. Wasumu waftiru, kemudian berbukalah, maksud berbuka sini berhari rayalah kalian li ru'yati ketika pun sudah melihat hilal. Makanya kita nak masuk Ramadan nunggu keputusan pemerintah. Kata pemerintah hilal terlihat, hilalnya sudah lebih dari 3 derajat, besok kita puasa. Nah, kata pemerintah belum terlihat atau kurang dari 3 derajat, berarti besok belum puasa. Kaget ketika kita nak lebaran, itu juga nunggu pemerintah lagi. Kata pemerintah besok 1 Syawal, besok lebaran, kita lebaran. Salat Id besok paginya. Tapi kata pemerintah belum. Kaget, kata pemerintah belum terlihat hilal bulan Syawal, berarti kita besok masih puasa. Kenapa? Karena konteksnya di perintah Nabi. Sumu li ru'yati, berpuasalah kalau sudah terlihat hilal, waftiru, dan berhari rayalah li ru'yati ketika sudah melihat hilal. Jadi patokannya hilal. Nah, kita yang tidak ngerti ya ikut pemerintah. Maka ini belum tahu, belum ada kepastian, tapi kemungkinan besarnya itu kita puasanya di hari Kamis. Karena beberapa hari kemarin sudah ada mengatakan bahwasanya hilal ini di hari ini belum terlihat. Ya, maksudnya apa? Ada tapi tidak sampai 3 derajat itu. Jadi intinya sekali lagi kita nunggu bulan puasa, nunggu puasa ini tunggu keputusan pemerintah. Yang menjadi perhatian kita sekarang ini bagaimana persiapan kita. Persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang sangat agung, ya, bulan yang sangat mulia, bulan yang mana memang benar-benar kita berikan kesempatan oleh Allah
banyak kesempatan yang diberikan Allah ketika masuk bulan Ramadan. Karena di bulan ini amal ibadah kita dilipat gandakan. Setiap amal ibadah yang kita lakukan ada bonusnya. Bonusnya apa? Selain dapat pahala, dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin hadis yang sering kita dengar, Rasulullah bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadu 'ala niran." Man fariha bidukhuli Ramadan. Kata Nabi, orang yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala niran. Maka kegembiraannya menyambut Ramadan itu bisa tadi membuat dia diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Karena memang bulan Ramadan ini banyak wong gembira. Apalagi pengurus masjid, pengurus musola senang kalau masuk Ramadan. Rame wong datang. Biasanya kalau hari biasa yang sholat berjamaah sepi, apalagi subuh kadang sesap tidak penuh. Kalau sudah masuk Ramadan, apalagi di awal Ramadan, tidak muat-muat lagi. Masjid tak muat lagi, musola tak muat lagi, senang. Yang senang siapa? Pengurus masjid senang, pengurus musola senang. Rami ada rewang aku. Selama ini kadang subuh wong 2, wong 3. Besok agak misalkan sudah masuk Ramadan, subuh penuh pasti. Yang sholat tarawihnya, yang sholat maghrib berjamaahnya, yang sholat isyaknya agak penuh. Jadi lihat tadi kita sholat maghrib tidak penuh. Agak kita lihat sholat isyak di sini tidak penuh. Besok mungkin sampai keluar agak besok. Tidak muat-muat lagi. Kenapa? Ini salah satu bentuk kegembiraan. Maka di sini dikatakan syahrun mubarak. Bulan Ramadan itu bulan penuh keberkahan. Kenapa? Banyak keberkahan. Tadi banyak kemudahan kita untuk termotivasi melakukan ibadah. Lihat bulan Ramadan. Banyak uang-uang yang termotivasi untuk beribadah kalau sudah masuk Ramadan. Luar biasa. Yang tidak pernah sholat ke masjid, yang tidak pernah berjamaah, kalau masuk Ramadan, sholat dia ke masjid. Berjamaah dia, gitu. Subuh berjamaah, kadang zuhur dia berjamaah. Masuk Ramadan luar biasa. Motivasi untuk berjamaah itu lebih kuat. Kalau di luar Ramadan kadang kita males. Kadang sholat tapi kadang banyaklah di rumah. Sholat di rumah, kadang tidak berjamaah. Tapi kalau sudah Ramadan mikir sayang. Kalau di bulan Ramadan tidak sholat berjamaah, tidak sholat di masjid, tidak sholat di musola, itu tadi semangatnya. Kadang ada yang maaf saking semangatnya ketika apa masuk Ramadan sholat berjamaah, siang-siang jam 10 lah ke masjid dia. Jam 10 lah ke masjid. Mandi tanya ngapu cepetnya ke masjid. Siap-siap sholat zuhur. Ida Ustaz nak berdingin Ustaz. Puasa ni capek, lemak di masjid ada AC katanya. Dingin apalagi Masjid Agung ini. Oh lemak kan ini kalau sudah nak tidur sini bulan puasa. Siang-siang di sini AC-nya dingin. Tapi bukan itu. Tapi ini motivasinya. Motivasi ketika kita sudah berada di bulan Ramadan, motivasi untuk ibadah itu lebih kuat. Dorongan kita untuk melakukan kebaikan itu lebih kuat. Masuk Ramadan tadi uang semangat untuk berjamaah, sholat subuh semangat dia nak ke masjid, nak ke musola, yang mungkin hari-hari kadang sholat subuh di rumah. Tapi ini kalau sudah Ramadan nak memastikan berusaha untuk sholat berjamaah. Masuk bulan Ramadan yang mungkin maaf tidak pernah baca Quran, melok baca Quran, ikut tadarusan. Ini semangat bulan Ramadan. Ini semangat bulan Ramadan. Yang tidak pernah ke masjid, pacak ke masjid. Yang tidak pernah baca Quran, pacak masuk Ramadan baca Quran. Wong tadarusan ikut dia buka Quran. Ikut dia di lingkaran halaku. Biasa kan kita rata-rata tadarusannya habis tarawih. Kalau ibu-ibu biasanya habis subuh gitu. Kalau biasanya bapak-bapak di musola di masjid itu habis tarawih tadarusan. Ini kadang tadi semangat tidak pernah baca Quran, masuk Ramadan ikut tadarusan. Wong lingkar ikut buka Quran juga. Man kita lihat Quran terbalik. Kenapa tidak pernah baca Quran, tidak baca Quran, semangat nak ikut baca Quran tadi, pas dilihat ukurannya terbalik. Tapi inilah motivasi. Semangat di bulan Ramadan ini luar biasa. Oleh karena itu maka ini yang kita berusaha untuk persiapkan dan maksimalkan bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah. Semangat untuk tadi sholat 5 waktu di masjid, semangat untuk membaca Al-Quran karena Ramadan syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Uang masuk Ramadan yang maaf, yang pelit, yang kalau bahasa kita getah bahasa masuk Ramadan sedekah dia tiap hari bagi takjil, bagi makanan, motivasi. Bulan Ramadan termotivasi, uang yang pelit pun pacak bersedekah. Kenapa? Inilah yang dikatakan kata Nabi syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Begitu mudahnya orang untuk melakukan kebaikan ketika berada di bulan Ramadan. Oleh karena itu ini motivasi kita. Jadi sambutlah Ramadan dengan benar-benar kita semangat. Menyambutnya dengan apa? Berusaha untuk memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah. Jangan kita menjadi orang-orang yang merugi.
Orang-orang yang mana ketika masuk Ramadan tidak ada perubahan. Orang-orang yang ketika masuk Ramadan tidak termotivasi untuk memperbanyak melakukan ibadah. Oleh karena itu ini motivasi, jangan banyak tidur bulan puasa. Jadi ada pula yang pintar ini tadi Ustaz, kan kata Nabi saumu naumu shaimin ibadah. Kata Rasulullah dalam hadis ini, meskipun hadis itu diperselisihkan dengan hadisnya dhaif, naumu shaim ibadah, tidurnya uang yang puasa itu ibadah. Akhirnya tidur terus. Jangan. Ibadah juga usah tidur, jangan. Meskipun itu ada mengatakan hadis, tapi sebenarnya kalau itu pun hadis, jadi jangan kita memaknai dengan makna yang salah. Kalau kita maknai tidur itu ibadah berarti masuk puasa tidur begitu, jangan. Itu justru malah mungkin motivasi. Kenapa? Karena tidur itu sesuatu yang perkara dianggap mubah. Tidur itu mubah, kita tidur dan dapat pahala sebenarnya. Kita tidak tidur tidak berdosa, hukum asli mubah. Makan, mandi, tidur itu hukum aslinya mubah, boleh digawikan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi ini ada konteks ketika orang itu berpuasa, naum shaim ibadah, ketika dia tidur ibadah. Konteksnya apa? Ini sebenarnya motivasi. Kita yang tiap hari tidur tidak dapat apa-apa, tapi ketika puasa kita tidur dapat pahala. Bayangkan ketika lagi puasa tidur dapat pahala, apalagi kalau kita puasa tidak tidur. Kita isi dengan baca Quran, kita isi dengan kegiatan-kegiatan sholat, dengan aktivitas zikir ataupun apa lagi gitu. Yang tidur yang asli tidak dapat apa-apa, ketika puasa dapat pahala. Jadi harus seperti itu memaknai tadinya. Memaknai jangan berarti tidur itu dapat dianggap ibadah berarti tidur terus. Tidak. Tapi maknai tidur yang tidak kati hal apa-apa di luar Ramadan ketika kita tidak puasa, itu ketika masuk Ramadan jadi pahala. Apalagi kalau masuk Ramadan kita tidak tidur, justru kita baca Quran, tilawah, tadarus, kita isi dengan hal-hal yang dinilai ibadah, pasti lebih besar lagi pahalanya. Jadi ini jangan tidur terus. Apalagi kata Imam Ghazali, kalau kita, ini dalam kitab Ihya jelaskan, kata Imam Ghazali, kalau kita sehari tidur 8 jam baik, sehari kalau kita tidur 8 jam, itu kalau umur kita 60 tahun, maka kita menghabiskan tidur itu selama 20 tahun. 8 dikali 60. 8 kali 60 itu 480. 480. Sehari itu 24 jam. 480 dibagi 24, sehari 24 jam. Maka itu hitungannya 20. Berarti kalau kita dalam hidup ini yang kita mungkin ada umurnya sudah 60 di sini, kalau dia sehari tidur 8 jam, berarti 20 tahun habis untuk tidur. 20 tahun habis untuk tidur, 40 tahun sisa. 40 tahun ini apakah ibadah kalau? Oh, banyaklah ngobrolnya, begadangnya, apalagi sekarang main HP, nonton TV, habis waktu gitu. Dari umur 60 itu mungkin yang terpakai ibadah berapa tahun paling? Dikalkulasikan 60 tadi. Kenapa? Lah habis 20 tahunnya dengan tidur. Karena 8 jam tadi seandainya. Maka jangan banyak tidur, apalagi masuk bulan Ramadan. Jangan banyak tidur. Jadi 60 tahun kalau kita dikasih umur, kita rutin tidur sehari minimal 8 jam, maka habis 20 tahun untuk tidur. 40 tahun tadi apakah pakai untuk ibadah? Banyaklah untuk lalainya, yang jalan-jalannya, yang ngobrolnya, yang habis main HP-nya, habis macam-macam. Kalau kita kalkulasikan mungkin dari 60 itu yang dianggap ibadah 5 tahun itu pun paling banyak sudah. 5 tahun paling banyak. Oleh karena itu ini tadi kesempatan kita. Apalagi umur-umur kita sekarang itu yang 60. Kalau yang umur yang 40 meninggal, apalagi kalau kita umur sekarang ini umur nyari wong umur 70, nyari umur wong 80 susah sekarang. Kalau wong tua dulu mungkin lah masih ada umurnya sampai 100 kadang kan. Kalau sekarang ini umur 40, 50 sudah banyak penyakit karena banyak pikiran itu. Banyak utang akhirnya jadi pikiran umur 50 lah pikiran banyak utang banyak penyakitan. Jadi bagaimana ini maksimalkan. Jadi maksimalkan bulan Ramadan yang insyaallah ya yang pasti kita puasa lusa pasti. Besok masih kemungkinan besok kita puasa. Kalau memang kayak kata pemerintah besok puasa 1 Ramadan hari ini, berarti habis Isya ini kita langsung tarawih gitu. Kalau memang belum berarti malam besok kita tarawih. Tapi intinya bagaimana kita mempersiapkan diri untuk benar-benar memaksimalkan bulan Ramadan tahun ini dengan berusaha memaksimalkan ibadah. Bagaimana ibadah yang harus kita lakukan mulai sekarang, kita sudah manage, atur. Aku pokoknya punya target aku tahun ini harus khatam Quran
Berarti sehari minimal satu juz. Baca dewe, bukan tadarusan nih, baca dewe. Target punya target hatam dewe Al-Quran, bukan hataman dengan rame-rame. Kalau hataman di masjid di musola itu kita baca sedikit, banyaklah makan gorengannya. Uang baca kita makan gorengan kan, uang baca kita ngopi. Tidak, hatam itu namanya. Ini baconian gitu dewe. Sehari target habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar. Insya Allah karena justru kebanyakan 10 lembar. Nah, jadi kalau kita bagi 5 waktu itu sudah bisa sehari sejus. Kalau bisa istiqomah. Tapi kalau misalkan sehari lebih dari sejus, misalkan sebelum 30 ataupun 29 Ramadan sudah hatam lebih bagus. Nah, punya target tahun ini harus hatam Quran. Apalagi target tahun ini harus apa? Tahun ini harus bisa. Jadi dari sekarang kita sudah punya niat, punya target, biar ketika masuk Ramadan apa yang kita target itu bisa terwujud. Kalau kita tidak punya niat, mana kita nak melakukan ibadah? Sebelum Ramadan tidak kata niat apa-apa. Yang penting Ustaz, yang penting puasa, yang penting sholat, jangan. Tapi harus ada target khusus yang kita kejar, yang harus kita niatkan agar kita benar-benar bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan yang akan datang ini. Insya Allah kita dikasih umur yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa ditakdirkan untuk bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan, diberikan kesehatan agar kita bisa memaksimalkan untuk senantiasa berusaha tadi beribadah di bulan Ramadan. Dan yang terpenting dalam puasa ini adalah salah satu rukun puasa niat. Makanya kalau Imam Syafi'i mengatakan wajib niat itu likulli yaumin, wajib niat itu setiap malam. Jadi Imam Syafi'i mewajibkan kalau kita puasa itu tiap malam wajib niat. Makanya kita habis sholat tarawih biasanya nawaitu sauma godin an ada biasanya itu. Kenapa? Karena tadi menurut mazhab Syafi'i, karena itu ibadat mustaqilah. Puasa yang setiap hari itu ibadah yang berbeda-beda. Hari ini puasa kan sudah batal, besok sudah batal maksudnya sudah buka, besok lanjut puasa lagi. Maka niatnya wajib tiap malam. Nah, kapan mulai boleh berniat puasa itu? Dari azan maghrib. Nah, misalkan hari ini misalkan 1 Ramadan, besok kita sudah mulai tarawih. Maka sekarang ini sudah boleh niat puasa untuk besok. Jadi ketika azan maghrib itu sudah boleh masuk waktu berniat untuk puasa besok, karena kan sudah berganti hari. Contoh hari ini kan sudah kalau hitungan kalender Hijriah hari Rabu sudah ini. Maka besok kan puasanya kita. Nah malam ini sekarang detik ini pun kita sudah bisa berniat dalam hati besok nak puasa Ramadan. Tidak harus pas habis tarawih, tidak harus pas nak sahur kaget. Setelah masuk waktu maghrib maka di waktu itu sudah boleh niat untuk puasa besok. Sampai kapan batasan niat ini? Sampai azan subuh. Kalau sudah azan subuh tidak baca niat lagi. Kenapa? Kalau sudah azan subuh sudah mulai kita puasa, sudah mulai menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi sebelum azan subuh meskipun tinggal 2 menit lagi, 3 menit masih boleh niat. Tapi kalau sudah azan subuh tidak boleh lagi, tidak baca lagi berniat puasa. Oleh karena itu, nah kata Imam Syafi'i wajib likulli yaumin. Jadi wajib tajibu an-niyatu likulli yaumin. Wajib berniat itu setiap malam kata Imam Syafi'i. Nah, jadi makanya kita ingatkan setiap malam. Nah, ini hati-hati. Biasanya kadang ada uang yang kalau dia tarawih insya Allah lah waktu habis tarawih dia baca niat. Tapi waktu ada yang di akhir-akhir Ramadan biasa banyak. Tidak tarawih lagi kalau akhir Ramadan nih. Ada yang sibuk ibu-ibu, kalau ibu-ibu masak kue lah, yang bapak-bapak yang nak belanja baju lebaran. Kadang tidak tarawih kadang di akhir-akhir. Nah kadang itu lupa niat kayak. Itu kalau menurut Imam Syafi'i maka tidak sah puasanya. Meskipun dia tidak makan, tidak minum di hari itu, kalau semalam tidak niat tidak sah. Karena ibadah itu butuh dengan niat. Jadi malam itu wajib niat. Makanya ini Imam Syafi'i, akan tapi Imam Malik itu menganggap cukup niat puasa itu di awal Ramadan, berniat puasa 1 bulan penuh. Jadi misalkan malam ini sudah masuk Ramadan, maka di malam ini kita langsung niat aku berniat puasa 1 bulan penuh. Jadi itu sudah cukup. Ketika kita aku niat puasa 1 bulan penuh, ini menurut mazhab Maliki sudah cukup. Maksudnya apa? Jadi malam-malam besok dosa niat tidak masalah. Tidak masalah, kenapa? Karena kita sudah niat dari awal berniat puasa 1 bulan penuh. Tapi ini menurut mazhab Malik. Imam Malik mengatakan cukup berniat 1 bulan penuh di awal Ramadan, maka malam-malam besok tidak usah niat lagi, tidak apa-apa. Kalau Imam Syafi'i wajib niat setiap malam. Kenapa? Karena puasa dikatakan ibadatun mustaqilah, ibadah yang berbeda-beda. Hari ini kita puasa azan maghrib, tidak puasa lagi.
besok habis azan subuh baru mulai puasa lagi, maka berbeda-beda puasanya, maka wajib berniat setiap malam. Oleh karena itu makanya untuk tadi khurujan minal khilaf, agar kita tadi bisa selamat kalau misalkan kita lupa di hari-hari sebelum, misalkan setelah Ramadan kayak masuk lupa niat berpuasa di malamnya, maka kita berusaha untuk ngamalkan yang pendapat Imam Malik ini. Maksudnya apa kaget, misalkan besok malam kita sudah tarawih, berarti kita puasa hari Kamis misalkan, berarti besok malam ketika azan maghrib, besok azan maghrib langsung niatlah, aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Itu ada faedahnya. Faedahnya kenapa? Dua faedah. Ketika kita berniat puasa 1 bulan penuh di awal Ramadan, faedahnya dua. Yang pertama, kalau kita lupa niat, tadi kata kadang di akhir Ramadan yang lupa niat karena tidak terawih, akhirnya tidak niat untuk puasa besoknya. Kalau lupa niat sudah terhandle niat kita di awal tadi 1 bulan penuh, jadi masih kita bisa puasa. Kita bisa puasa meskipun lupa niat. Kenapa? Kita sudah dari awal berniatkan sebulan penuh. Jadi itu kita mengikuti pendapat Imam Malik berarti. Tapi yang kedua, faedahnya ketika kita berniat puasa sebulan penuh, seandainya kita nih masuk Ramadan, tidak sampai Ramadan, umur kita tidak panjang, misalkan baru 2 hari seminggu Ramadan meninggal, na'udzubillah, misalkan ada, tapi tidak apa-apa kalau kita meninggal di bulan Ramadan, insya Allah khair, insya Allah baik, meninggal di bulan yang baik, itu insya Allah tanda-tanda baik, insya Allah itu tanda husnul khatimah. Maka seandainya ada wong, dia ketika dia di awal Ramadan dia aku berniat puasa sebulan penuh, di pertengahan Ramadan umur tidak panjang meninggal, maka ketika dia meninggal tapi insya Allah dia dapat pahala puasa 1 bulan penuh. Kenapa? Dia sudah niat gitu. Niatnya ini sudah dianggap oleh Allah, meskipun dia puasanya tidak sampai sebulan penuh, misalkan meninggal baru seminggu masuk Ramadan dia meninggal umur tidak panjang, insya Allah puasa dapat pahala puasa sebulan penuh. Oleh karena itu ini kita jangan lupakan, besok malam kalau memang kita diputuskan pemerintah puasanya hari Kamis, 1 Ramadan yang jatuh hari Kamis, maka besok malam habis maghrib niatkanlah untuk berniat puasa 1 bulan penuh. Meskipun tiap malam kita tetap niat puasa, karena ini mazhab Maliki mengatakan cukup dengan berniat 1 bulan penuh, tapi mazhab Syafi'i mengatakan wajib berniat setiap malam. Tapi kan kita namanya kadang lupa. Kadang lupa tadi bisa tertutup dengan sudah niat kita 1 bulan penuh. Jadi ini yang bisa kita bahas mungkin untuk malam ini terkait masalah motivasi, semangat kita untuk bagaimana kita jangan sampai menjadi orang-orang yang merugi. Maksimalkan persiapan kita dengan bulan Ramadan, untuk menyambut bulan Ramadan bukan menyiapkan korma bukan menyiapkan makanan kadang kan ini awal-awal Ramadan ini, kalau nak sahur yang lemak, nak buko yang lemak, bukan cuma itu, tapi persiapkan juga bagaimana batin kita, agar kita menjadi orang-orang yang bisa maksimal ibadah. Salah satunya yang menjadi perhatian kita, bersihkan hati kita. Aku sebelum masuk Ramadan minta maaf. Kenapa? Ada salah satu penyebab orang itu ibadah diterima. Kenapa? Musyahid. Orang-orang yang dalam hatinya masih ada kedengkian, masih ada dendam dengan uang, itu orang-orang tercegah dari rahmat Allah. Orang-orang yang mungkin ibadah bisa terhalang daripada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu minta maaf. Mungkin kita tadi malam nisfu Sya'ban sudah saling memaafkan. Para ini nak masuk Ramadan saling memaafkan lagi. Kenapa? Karena ini salah satu agar cara kita benar-benar bisa menjadi orang-orang yang beruntung, yang mana ibadah Ramadan kita menjadi ibadah yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita berusaha untuk menyambut Ramadan ini, berusaha untuk tadi berniat dengan niat-niat yang baik, yang banyak, agar kita benar-benar bisa maksimalkan. Karena orang-orang yang memaksimalkan bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah, banyak keberuntungan. Yang pasti dia mendapatkan ampunan. Karena tadi katanya ibadah Ramadan itu beda dengan ibadah di luar Ramadan. Kalau kita ibadah di Ramadan itu ada bonusnya. Bonusnya pengampunan dosa. Kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Orang yang puasa bulan Ramadan, puasa Ramadan, dia berpuasa karena keimanannya kepada Allah. Dia berpuasa hanya mengharapkan pahala dari Allah. Kalau kita ibadah puasa, kita yakin pasti dapat pahala. Tapi ada bonus, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Diampuni dosa-dosanya. Man qoma ramadhana, orang yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, dia tarawih, dia tadarus, dia tahajud, itu semua amal ibadah kalau kita gagal dapat pahala. Tapi ketika kita kerjakan di Ramadan, baca Quran, tahajud, selain dapat pahala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi,
dapat ampunan dosa. Jadi ini bonusnya Ramadan. Ibadah kita dapat pahala dan bonusnya kita mendapatkan ampunan dosa. Insyaallah kita diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk memperbanyak ibadah agar kita keluar bulan Ramadan menjadi hamba-hamba yang bersih, hamba-hamba yang kata Nabi kayauma waladathu ummu, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, maksudnya apa? Bersih dari dosa. Insyaallah kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup majlis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawi Kromo Palembang. Hari ini Selasa malam Rabu 30 Sya'ban 1447 Hijriah atau bersamaan dengan tanggal 17 Februari 2026 Masehi. Mari kita bersama melaksanakan sholat isya berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus M. Fajri Hatta SPDI dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Ki Agus Adlan Makfur MH Al-Hafiz. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diarahkan untuk tidak mengangkutkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau di tempat yang disediakan. Demikian kami himbau kepada para jamaah untuk beriktikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai dengan selesai. Demikian harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawi Kromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan ibadah sholat isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyemangati kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من عبادك الصالحين أهلها سووا صفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أقيم الصلاة رحمكم الله رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضر صلي فرضا يشاء بركة المستقيم. الله أكبر. الحمد لله كثيرا سبحان الله وحده وسبحان الله وجهده وجهده سبحان الله فقس إن صلاة شريك له وغير ولد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون
والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آليتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يذكرون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحية المباركات الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية المباركات الصلوات السلام عليكم وعليكم السلام. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن صليت على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر. الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير ولا أول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بعد موتنا اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة يا الله بيا يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن الخاتمة اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من الذنوب والآثام وارزقنا حسن الختام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا مجيب دعاء السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم